Kumshi benta ban ganti wega sab jangki hebret bahapo khat saus nam karta haka kamil akai football bat ban ai kadensan ka bapakai kini ki hebret ka khasi students union umsning circle haka sautrek kula lengkot arajar arpul sau kali ban sedang ka lumpung akai football kabala tip kum ka match prang under 14 football tournament kabala penlong haka madan akai jangko umsning town dorbar Lawan ban pile perdai kini kelumpung ilakai football jangki hebret do ba Ferdinand ke Kharkamni President ka KSU North Khasi Hills District kum Kongsan. Hak jingi don lang u James Hitler mau penyang General Secretary uba Rocky Kala Chairman ku umsning Town Dorbar uba Rocky Marwen rang ba shnong ku umsning Proper B nalor kiwe-kiwe. Habakran ngani kesngi kum Kongsan uba Ferdinand ke Kharkamni ulai gejingi ro ka bakraw kinong yalam bagi nong kitkam ka KSU umsning circle kibla sheme ngani senjam ka bakongsan banwan ra ekum ngani gerensan ka bakerpang na gebenta bantai kalawe jeng ki hebret kibadan sap aka kamela kai football Ulong ru bakathong jong ka KSU hi ban penlong yashibon kilumpong yela kai baper hakalang gejela kalong mansei ya kisamla don sap ikamela kai baper kenang ban aila deki bakin peni lagi jong kisap bat kam tam ban pen priang ka kubor bakum ka senghi kadon bane kun persya ekatma persya ya udraks Habapai sa kajang yakon balas dang hagani gasngi kajang yakon banengkong ka kenhuan jong ka Eastern Riboy kalala ban penliam no ekanong Thamai Sports Club da Shigola not bat eka gol athep da u meu ba ai sumer u balayo kurru ekana man of the match kat ba kajang yakon ka ba arpat ka kenhuan jong ka seng samla patarim kala penliam no eka lai phau dengan da argola not bat eki gol athep da yai senrop lang simle bat upensingan kapo Makanam man of the match kalalet Shao Korishan Shabong.